Estağfirullah, 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 estağfirullah. Astagfirullah degen Allah'tan kechirim so'rayım degan ma'noni beradi. Astagfirullahni ko'p-ko'p aytib yurіңiz. Antkeni ушуну aytib yurgan adam aytgan учурунда бали кырсыкка учурабайт. Alloh taolo аны бали кырсыктарды андан алыс кылат. Antkeni Allah'dan kechirim so'raganda Alloh taologa azap berбейт экен, кыйынчылык бали кырсыкты жолуктурбайт экен. Kimde kim astagfirullahni ko'p aytsa, анын рызкысына береке келет, рызкысы кенең болот, бай болушуна себеп болот, көп жакшылыктар болот. Estağfirullah, 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 estağfirullah.